Shanje nahuye n'umujama w'umukene gusa nawe ndi bwamukatire. Basohoke ndabagore bari mu nzu. Papa bari ngaha mu nzu. Kira we Jimmy for together weekend. Esther. Zano mukeka twicare ngaha twe turisomera ijambo ry'Imana bana. Icyo biragoye bana banje mukurire mu Mana. Ko mudakuriye mu Mana biragoye. Mbese akawe wari he? Mama sakari mu nzu reka mama. Saka we. Nawe uhamagara umuntu umwe. Nyaruka hano mama twigisha ijambo ry'Imana. Byo bana banje. Karaba kubyukira ku ijambo. Erega nimwe simfa nawe Saka. Erega nimwe banasigara. Yese barya bahenje muraca baharura ko ari nabana. Ariko Imana izampindurira abana reka nizere. Ubundi bababyukiye ko mbona bataraye hasi. Ese barya abana kuzi na so wanyaguma ashira kamajambo ko ari je ndabareze nabi. Wewe wari he? Wewe nzi yari. Ahubwo ni waba yabangara. Mwana wanje. Ntawabishobora mufashe usengere bene wanyu usengere bashikawe dusengere so wawe. Sha mama nkubwire iyo ngiye mu rusengero nta kindi kintu nereka Imana ati ihindure bene wacu n'ukuri bageze ku. Nuko bane banje reka dusenge Imana izatinde bahindure. Na wa mwana w'icangazi yaragiye arazerera hama arongera aragaruka. Nanje abana banje bazogaruka kwe. Hanyuma rero bana banje. Murabitse Esther mwana wanje uze witonde ntube nka bene wanyu ukuze ukorera Imana nikuri turangize neza kuko ijambo ry'Imana yavuga Mashaka umuhungu nyene ari seriye kujya umukohereza yohereza nk'intwari 2 n'igice Se tuvugisha kuri umutwari n'igice urakomarira namubwiye ko nshaka amavuta nshaka n'ibindi bintu ku ruhande ari ku mutwari n'igice mushiraho nawe nabya uzi wanje mvuze ngo shaka imitwari 5 kasha itayohereza kuri telefone. Shanje nahuye n'umujama w'umukene gusa nawe ndi bwamukatire urazi mwe byacu ko hazaga ngo kutubwira ukankunda sivyo cyangwa wewe uko nyene tuvukana yaba nta pinda fise umva nuko musiga nyene tukikomerera umva kafashe ariko izo nitusuhuza nyuma n'abasuhuza abana n'ukuri mu abana b'abakobwa promise naye n'umuntu murabyanga nkama mwaraye promise ya waruzi n'ikizina ryawe risigura mwana wanje wari wo kwitonze Angel asha mama ngiye ibintu byawe uvuga mama sinzi ibintu uvuga ikintu bimenyesha de nk'ibitenje ba wambaye dore nk'ukuntu wambaye ugira ngo umuntu wo mu cyaro n'undi ni urabona twebwe umutwaro n'igice winjiye mwebwe simwe bangaho uramuko ese bana banje bamaheramwa ubundi se mwaraye twaraye kuri imboga cyacu bagerugu mundi mawushinzwe kutumenya ntwara bane banje mwege iby'iwanyu bizomenyekana mwege babiri iby'iwanyu raba inyambaro yonyene uba wambaye hari ibire ushaka twambare nkawe deba nk'uyu Nasiko namakuru fise merezi ngofero yanje gira bwabo brazi uko zikintu kiziye ubundi se ibyo bintu byose agenda tuzabata mugundo sigara ibyo bintu byose wambaye amafaranga bawe yakuye uramushinzwe kumenya neza wanze bayamaye sheri wawe gasha yambaye sheri wawe ndamufise mama suku nabikubwiye ukavuga ngo mama wamuvuga ngo ndabarega none ubu naho nuvyiboneye nabanje ntuntu nagahinda bigiye kunyica hejuru y'aba bana bari yakwica Gena namakuru mufise muri mugabo gatera makana akani gatera makuru akazuki waje ariko bana mana raba bana banje manu bahengerema
nabyaye abana babiri bakuru wowe nibaranyubaha bakubaha n'Imana ariko raba abo batoyi raba ingene nimba batoye ubwoko bwo kwa base Mana ni wo kumpindurira abana na se wabo ubusese wabo wari hehe Mana nyaga maze iminsi nkagahuta reka ndamwibutse kuko amasaha aragiye yambwiye mu masaha yine yuko anshiriraho za miliyoni 4 yambwiye nko mu masaha 5 ariko ndabona zageze allo oya nena maze kuvyuka nyene nari ngitegereje message sawa zitanu okay thank you very much nico mukundira pe mugano ngaha nyene mba nipfuza yuko yohera muri mba nipfuza ko yohera muri Amerika kubera hari byinshi ambuza ariko iyo ndi kumwe nawe mba numva nsusurutse pe urakoze reka nyene ngerageze mu bintu nanze ntureho sawa ariko karibu ku meza ndiko ndamakaye sawa urakoze wele nzokurya wankayangare reka nyarutse nze kuyakuraho kamanze ariko reka telefone wa muhungu wanje manzi ndamuha amakuru mashasha n'intebe mbona yambanye ntoya intebe mbona agiye kumbana hello yo mama yo ndaje tuje kubufaka yo ubudo ndaje tubupush man reka mere manza shikamaho ko ndacoma kaganjani hano hepfo gatoye zaka nuka mahomo kanzepo sawa nyaruka akomana ariko ndayajya uziko ndayajya umunsi nyama nza kugura ibiro bingahe by'inyama ariko nari numva nshaka inyama y'ingurube amakuru mashasha ari kumbana manzu some iki message mbere yo gusoma tubanze tuganje mani okay zane biriti ngaka gerageye burike yanjye kana kwega ivyo tuyikora ngaha gatoya baze tugushinga umbwiye ko bakwishyura ubudo bungahe yani ko bakurunkiye bungahe butanu ikintu gatanu ya mani acha kwanza tupushi tukimaliza kupushi twende huko yani kubutoa kwa yeye mobile money yani tukibutoa leo tutakula kabenzi yani hata na maganja tutashiba kama ama tutakesha kama jioni ama kesho mukundira navyaye inda ya mani acha tu kwanza tuchome tukimaliza kuchoma itapatikana ile nyingine baadaye yani menga gasigara no gacisha no mu mazuru nkagacisha no mu mutwe mashe abagabo demo yawe tuzana ikiri cyo gucoma oya kandi mashe yagiye kwishure nanje ndeze nawe ari cyo gituma atari kunyitaba musavyi nyaruka mwana nyaruka Ndasema ko kanura nk'umusiba wabaye. Ni ibyishimo.
ibyishimo bigukanaguzwa nk'uko. Ibyo tubireke basi. Uzi icyo naguhamagariye? Rogopwa cyangwa ndasabye ugende mu nzu. Ubanza uzanire umugati. Nikura umwaku. W'igitondo. Urumva? Unzanire n'akakano ko kunywa mwana wa. Nyarutsa. Unyarutse kandi uzane nge mpage. Nimara guhagarara igikurikira kiraza mu nyuma. Umva. Nawe nyitayeho nicyo nkukundira. Ole mrono ashikana weza nivyo bintu byo twumuntu yinywera bana. Ana reme. Weme. Niwenda sinebwana kubwira n'igikuru cyanje ma. Kimbwire. Aya narashimye. Ariko mwino minsi ndabona usigaye unyitwara ko nawe. Iyo ndagutumye ndi mama wawe bishakiguma icyubahiro. Nyitonda Hanze hose abantu bampa icyubahiro. Ariko wowe ushaka kuzungaye. Ndasaba wegereze imikataha imbere yanjye. Hana musaza wawe. Nyarutse. nigakuramo umwe cyangwa karere. Ndasaba wicare ugomba turugabanye. Icara. Kurahuma. Fata kamano banze upfungure na ningoga nyarutse akoresha umwanya. Tugende gukura ko y'amafaranga. Utambwira ko iki kidemu cyanzana ibintu by'ibisora nka bino man. Urashaka kuzana ibintu by'imigati we nazo rwawe. Gerageza Aski manyura cyangwa mubireke cyangwa dukoresha. Ndakwinginze umanyurire ngaha. Dukoresha umwanya. Kubona kwa burya budorari pere yarungitse kuva mu Burayi. Ibintu by'ibisazi nje bashaka. Ndasaba uje. Tone man. Usigaye wubaha dawe. Uyu munsi wamwubashye. Ariko icyo cyubahiro nicyo kiba gishakirwa ku mwana w'umukobwa. Acha nikwambie kwanza kidogo nitumishikishe Kiswahili. Na ile demu nilinunua kama ile mkate. Ili nipenda nikaniambia ninakurovu. Yo. Mcherasa nyine ukuraho ubugabo. Akaanza kushira bije. Koresha umwanya tujye. Urabona amasaha aragiye. Amasaha aragiye nyarutsa. Ayo fege mwagize none. Ni mumpe nange some. Ariko numve ntugutinyisha. Ako bundi papa zokonja kohereza ubundi budolari ryari. Kamba